Rabiul Awal tanggal 12 ya Rasulullah lahir untuknya kanibatun filnya ni ton gajah masa abraha gejak perang kunta tajak perang sabi urji turi nyan perasi Salahuddin Ayyubi. Para ulama undangan gebri baca berzanji bersama-sama raja watanyan sayang gukambani nemekan duri raya lagaina Tujuh uron pegan khanduri rame bukan le urang dum teka mubana panten dikeun bid'ah urang yang pegah ilmehana. Rabiul Awal tanggal 12 ya Rasulullah lahir udonya kanibatun filnya ni tun gajah masa abraha gejak perang kuta tajak perang sabi urji turi nyan perati Salahuddin Ayyubi. Illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi bentaturi natu jodoh ledo agam temayang put urang bino temayang agam ya pun Kasim doa Abdullah la Ibrahim anu Nabi ba Maria temayang agam yang pun Kasim doa Abdullah la Ibrahim anu Nabi ba Maria sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temayang inang yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah silimu dua di Ummi Kasum anu yang telan Zainab masajud meninggal dunia di Ummi Kasum anu yang telan Zainab masajud meninggal dunia Ali kawin dengan Fatimah masa di Makkah gahlam nebungka Usman kawin dengan Ruqayyah pisid di Makkah tanah mulia. Hanatem tema wafun Ruqayyah Nabi penikah kali kedua nepulang balengan Ummi Kasum hana padumton wafun lama tema nepulang balengan Ummi Kasum
hana padum ton wa fulam tema sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.